Good morning sa inyong lahat. Happy, ano ba ngayon? Tuesday. And ayan, naayos ko na po dito yung yung mga gamit ko. Ayan. Pang hair to lahat dito. And yung mga brush. Aking mga pangpabango, lotion, makeup. Ayan. And then dito yung mga stock ko. Ayan. Ay, after ilang weeks, wala na naman yan. Magre-ready na po ako para mag-part-time. Talong na, hindi na magduwa lagi. So when Papa comes back down, then you're done. Mama, ik zal deze geven, ja? Mama, deze zijn gitters. Yeah. Niet uitdoen. Mama, niet uitdoen. Okay, sorry. Deze water niet uitdoen. Zachtjes doen. Are you eating? Niet uitdoen. I'm trying to be gentle, Anna. Straks gaat het regenen, love. Echt waar? Stop playing, ha? Mag-eat usap ka. Later na magduwa kung mahumana ka kaon. Mama, ik zal deze naar jou geven, ja? Wait sa ko, no? I'm not yet done. Ikaw, no? Ik zei het toch niet, nou. Pagkuan sa ko ng pagkaon. You eat first. Papa, alleen mama. Nou gaan we dan eerst naar school en dan naar huis en over naar huis. Dan gaan we dan ook naar huis doen, naar huis. No, wait. I don't understand. What do you mean? Dan gaan we over naar huis. You mean after school? Ja. After school, we're coming home. Ja, maar dan gaan we over naar huis. Just stay home and take a rest. Mana? Dan was deze gieters. Yeah. En deze Don't staan touch it. er. Don't touch it. Sige na, finish your food na. Are you done?
Love, you drink your water when you're done. Because the dad goes down. Yeah? Sabi ang ano? Are you sure? Ha? Sige, and then after that, you will brush your teeth. Yeah? Ook naar school kan ik ook deze eten. Yeah, veel water drinken lagi so your BP is not sige. Drink it. In, 2, 3, 4, 5, 6. Break muna tayo. Nasa work po ako. Chocolate milk. Ang tamis. Nakalimutan kong magkilay. Sarap eh. Tamis nga lang. Wala na pong tao dito. Ako lang. A few moments later. Ala, tsaka ang weather. Na ako nag-jacket because malamig po. So, pick upin na natin si Aling Maliit. Toen dan zien dat mama is de papa en papa thuis. Oh, after work, Papa will be home. Huh? Pagod and moody. As usual. Pag pagod to, syempre, no? Kahit sino naman. Pag pagod, moody. Mana yata to sa nanay. Ito na yung ating Aling Maliit. Malapit na po kami sa bahay. May papakita daw siya. What's heavy, eh? What is that? Deze van Noja. Oh! Is this Nola? Ja. Noja, mama en papa. Ah, Nola, Mama and Papa. Why do you have this? Dat moet voor de juffrouw. Did Nola give this to you? Or you made this? Did you make this? Did you make it? Ja? Oh, yeah, it says Anna. Oh. Drink some water ka. Nou mama, ik wil met de uien spelen buiten, met z'n uien. Ja? En was het leuk met andere kinderen vandaag? Ik was met Jess en met Noja Ah. en met... Ik weet dus nog. Yung party ni Ana, nakalimutan na pala namin sa uli sa room niya. Michta, is it Michta in your class? Oh, okay. Kalimutan ni Ana na may breadsticks siya. Be, let's check, Be, if Hala. Unsa man ni wa man nag-iimnan. Be, imni ng tubig, Be. I told you, you drink water lagi every now and then. Ja, maar ik kan er niet openmaken. Di na naman uminom ng tubig tong batang to. I told you, you drink water every now and then. If you cannot open it, you ask your teacher. You ask for help. Ja, maar mama. Oh. Ja, maar de juf was op de koffiekamer. Ja, maar toen had hij niet gevraagd. Then, when your teacher comes back, you ask. Oh, you can ask your classmates too. Maybe they can.
Yan, may breadsticks pa to siya. Yung nakuha namin sa ano variety nga. Mag-share kami nito. Oh. Niet zo heel veel. Yeah, maar why can't they? Yeah? So, sit na dito ka. Then we play later. So, mag-ano po muna tayo, no? Mag-spend time kaming dalawa. Pagod kasi siya. Once pagod siya, kahit anong ipagawa mo, kahit anong sabihin mo, wala sa mood. Hindi mag-work. So, let's let her relax and take a rest. Hindi na naman uminom. Yung rason niya, ano daw, hindi niya mabuksan. So, ibabalik ko na naman tong may straw na ano niya, na water bottle. Oh. You'll use that one tomorrow, okay? Thank you. Lekker. Toch? Lami lang, no? Gusto mo lami? Give me one more. This is the last one. Nog een leggen naar jou geven gewoon. Heel veel. Yeah, this one is enough. Relax lang po kami dito. Mama, heb je genoeg? Yeah. Nee. Hey, waar is de boot? Ga dan. Where is it? One eternity later. Hala, 6 na po dito. Nakatulog kami ni Ana hanggang 5. Over 5 o'clock. So, si Rod, 5:30 na dumadating sa bahay. Kaya madali ang pagluto. Ito, air fried na lang na potatoes. Tapos nag-ano ako. Mga bigla-biglang desisyon sa buhay. Mga biglaang desisyon sa buhay to. Onion rings. Ako lang po ang ano niya, nag-mix, nag-ano sa butter. Tapos yung ating omelette na may tomatoes. Tapos chicken. Yung deep fried na chicken. Yan, madali ang dinner. Kain! Sama kain! Kain! Yung onion rings namin, masarap siya. Mag-ano ako, gawa ako ng recipe next time. You don't like this one? Yeah, I like it. Blech. Anna doesn't like it. It's lekker staat. Die spicy. Deze Spicy? niet. Deze is niet spicy, klein. Wil je die hebben? Hindi, nakita ni Ruth na yung chicken pala na binili namin. Spicy pala siya. Ander. Zullen we een beetje eten, hè? Dat heet. It's not heet, toch? Iets wachten, hè? Het is een beetje koud. You have water already, Anna? Ja, steeds wel. Maar papa, heb jij een rosbeker? Voor jou? Ik vind dat dus helemaal witte beker. Voor. Grapje. Grapje. And who did you play with at school, Pangga? Lang? Met wie heeft hij gespeeld? Who did you play with at school? Iedereen? Anna? Heb je met iedereen gespeeld? Ja. Op school? Nee, maar niet binnen. Maar niet met klas buiten. En binnen? Wie heb je binnen gespeeld? Ja, maar de iPad is in de gele groep. Ja, maar ik moet het tussen de puzzel maken. Ja, maar toen ik zeg, mag ik iPad spelen? Nee, zegt de juffrouw. Nee. Ben je goed? Nee, kan niet. Ben je goed? Ben je dus een geel? Nee, zegt de juffrouw. Ja, dus- Ik had straks een iPad gepakt, want ik ben wel op geel. Maar waren de kindjes wel allemaal lief in de klas? Ja. Goed zo, hè?
The potatoes are really Ja, good. maar though. papa. Zo, hij speelt gewoon. Daarom vinden wij wel fijn. Ik dacht, wij vinden het niet fijn. Ja, maar dat wel. Ja, maar waar papa? Ja, maar Savi is achter mij open. Dat gaat niet. Mama, zijn ze mij achter je open? Dat is gek niet. Ja. En wie vindt je de liefste, Anne? Wie vindt je de liefste? Niet Noah, maar in jouw klas. Savi, Sabi? Ja? Ja. iedereen. Iedereen? Vind je iedereen het liefste? Papa, kijk eens onder de tafel. Ja, staan. Heb je een kip gezeten? Nou is je niet meer warm. Wil jij geven? Is de kip lekker? Wil je nog een beetje? Ja, die is er wel. Maar doe maar voor je eten. Welke vind je lekker? Deze? Ja, small ones. Deze? Vind je niet meer lekker? Dus jij doet maar eten. Hallo, ulit. Chill-chill na lang po kami. Inabit, matutulog na si Ana. Ana, say good night na lang. Zeg maar good night. Say good night, titas. Makain pa ng grapes tsaka strawberry. So, wala naman po kaming ganap, no? Matutulog na lang. Manood ng Papa foot. en Anna. Ha? Hier zijn mama, papa en Anna. Yeah. Say good night. Ik was naar school geweest. Ja. She said na galing daw siya sa school. Sinasabi niya sa inyo. But yeah, yun na lamang po yung ating pa-video, no? And maraming salamat sa panonood. Kita-kita naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Dia. Doei! Mush mush babush! Baboe.